Reka nizere ko umeze neza kurikira The 10X Show. Nizera ko ukomeje kumera neza, ukibuka gukora subscribe, ukibuka gukora share, like ndetse n'igitekerezo cyawe birumvikana abari inyenzi. Hanyuma hari uburyo tugenda tubona abakozi b'Imana cyangwa se abapasiteri muri iyi minsi, ukabona hari ukuntu bifasha cyangwa se hari uburyo bameze. Mu minsi ya kera ntabwo wenda wasangaga ari abantu bavuga ko bambara inkweto zihengamye cyangwa se wenda ari abantu bafite ubuzima babayeho nabi muri make, ariko se wari ubizi ko wenda kuri ubu hari abapasiteri nabo bakize bafite akantu ku buryo baza no mu baherwe b'abantu bavuga ijambo ry'Imana ariko bakize. Niyo mpamvu rero muri The 10X Show y'uyu munsi ngiye kukubwira abapasiteri cyangwa se abavuga butumwa bagera ku 10 bakize hano kuri iyi si. Turibaza umupasiteri wo ku rusengero rwa wenda ashobora kuba arimo, nta wamenya ashobora kuba arimo. Ngiye kubwira urutonde rw'abantu 10 bakize ariko babavuga butumwa cyangwa se abapasiteri kuri iyi si. Reka twihuse mu rutonde rw'abantu 10 b'abapasiteri babahirwe kuri iyi si dufite. Reka twihute duhere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 haza Hinn. Uyu ni umugabo ubarizwa mu gihugu cya Canada. Ikindi noneho wamenya kuri uyu mugabo cyangwa se kuri uyu mupasiteri nuko agira gahunda inzino z'amasengesho tuzi cyangwa se z'amateraniro zikunze guhuruza abantu benshi cyane kuri iyi si. Ibi rero bigatuma aza ku mwanya wa 10 ku rutonde rw'abaherwe b'abapasiteri dufite hano ku isi. Ushobora kuba iri muri baze si uyu mugabo kubaje ku mwanya wa 10 afite imitungo ki cyangwa se afite umutungo ungana gute. Umutungo afite rero uyu mugabo Hinn afite umutungo ubarizwa muri miliyoni 42 z'amadolari y'Amerika. Akaba ari we rero uza ku mwanya wa 10 w'abaherwe b'abapasiteri dufite hano ku isi. Dukomeje noneho n'urutonde rw'abantu 10 b'abapasiteri babaherwe kuri iyi si. Reka twerekeze ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 noneho haza OYAKHILOME. Uyu mugabo ni umugabo wigaruriye imitima y'abantu batandukanye, abashoramari cyane cyane ndetse n'abanyapolitike. Uyu mugabo kandi muri gahunda ze agira afite abakristo cyangwa se abayoboke bagera ku bihumbi 40. Ni ukuvuga ngo abantu baturutse hirya no hino b'abayoboke be cyangwa se cyane ko afite n'idini yashinze ryitwa Christ Embassy. Uyu mugabo rwose akaba afite abakristo bagera ku bihumbi 40. Ushobora kwibaza noneho uyu mugabo we imitungo ye cyangwa se ibyo atunze bibarirwa mu kahe gaciro. Uyu mugabo imitungo ye afite ibarirwa muri miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika. Akaba ari nawe uza ku mwanya wa 9 w'abapasiteri babaherwe hano kuri iyi si. Dukomeje noneho ku mwanya wa 8. Ushobora kuba uri muri baza se ninde mu pasiteri w'umuherwe uza ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 haza umugabo witwa Prophet Uebert. Uyu mugabo ikintu namukubwiraho nuko mu mwaka wa 2007 yashinze idini ryita Spirit Embassy, gusa aza kurihindurira izina bigeze mu mwaka wa 2015 aza kuryita Good News Church. Ushobora kuba wenda usanzwe unayumva wenda uyu mugabo kuko ni umuhanuzi w'icyamamare ubarizwa hano muri Zimbabwe. Ushobora kuba uri muri baza noneho imitungo atunze cyangwa se ibyo afite bihagaze akahe gaciro. Uyu mugabo imitungo afite ibarirwa mu madolari angana na miliyoni 60, birumvikana n'amadolari y'Amerika. Uyu rero akabaza ku mwanya wa 8 akaba ari Prophet Uebert uza ku mwanya wa 8 mu bapasiteri b'abaherwe dufite hano kuri iyi si. Reka noneho dukomereze ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 w'abapasiteri babaherwe kuri iyi si abapasiteri bagera ku 10. Ku mwanya wa 7 turahasanga Bishop AYODELE Joseph. Uyu mugabo azwi nka Papa Ayo, wenda basengera mu idini rye niko bamuzi. Uyu mugabo ikintu namukubwiraho nuko ari we watangije idini bita Word of Life Bible Church, ni we wayitangije. Ikindi noneho nakubwira kuri uyu mugabo uje ku mwanya wa 7 nuko afite n'indi mitungo itandukanye, yaba mu mabanki, mu itangazamakuru, mu bwikorezi, afitemo imitungo aho hantu hose. Ibi rero bituma aza ku mwanya wa 7 ndetse akaza no kugira imitungo ihagaze agaciro kangana na miliyoni 120 z'amadolari y'Amerika. Akaba ari we dusanga ku mwanya wa 7 ku rutonde rw'abapasiteri babahirwe kuri iyi si. Tugeze ku mwanya wa 6. Mwibutsa gukora subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo tukomeze kubana muri The 10X Show ya buri munsi. Hanyuma tugeze ku mwanya wa 6 mu rutonde rw'abapasiteri
bakize hano ku isi cyangwa se babaherwe. Ushobora kuba wenda utegereje kumva umupasiteri wo ku rusengero rwawe, ariko turacyakomeje tugeze ku mwanya wa 6 aho haza Pastor Enoch ADEJARE. Uyu ni umugabo w'umunya Nigeria ndetse ni nawe watangije idini rya Redeemed Christian Church of God, niwe watangije iri dini. Hanyuma nkuko nari maze kubikubwira ni umunya Nigeria. Mu mitungo noneho uyu mugabo afite itumaza ku mwanya wa 6. Uyu mugabo afite imitungo cyangwa se ibyatunze bibarirwa mu gaciro ka miliyoni 130 z'amadolari y'Amerika, akaba ari we rero uza ku mwanya wa 6. Tugeze ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 turahasanga Bishop David Oyedepo. Ucyumva iri zina deja bita wumva ko ari umunya Nigeria, akaba ari nawe munyafrika umwe rukumbi uza hafi kuri uru rutonde rw'abapasiteri b'abahirwe dufite hano kuri iyi si. Uyu mugabo rero ikintu nakubwira kuri we nuko afite n'amakaminuza agera kuri 2, usibye wenda ubukungu busanzwe ndakura mu itorero ndetse n'ahandi, afite n'amakaminuza agera kuri 2 ndetse n'indi miryango itandukanye yagiye atangiza. Uyu mugabo rero ikintu namukubwira ahuza ku mwanya wa 5 uyu David ni ukubera ko mu mitungo afite cyangwa se ibyatunze byo bihagaze agaciro kangana na miliyoni 150 z'amadolari y'Amerika, akaba ari we munyafrika umwe rukumbi uza hafi kuri uru rutonde rw'abapasiteri b'abahirwe hano kuri iyi si. Tugeze ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 rero urutonde rw'abapasiteri batunze cyangwa se bafite agatubutse kuri iyi si turasanga Foreman. Uyu ni umugabo wahoze no mu mukino w'iteramakofe mbere yuko ajya mu murimo w'ivugabutumwa. Uyu mugabo rero yahise ajya mu ivugabutumwa nyuma yo kuva mu mukino w'iteramakofe ajya mu idini ryitwa Church of Lord Jesus Christ. Uyu mugabo rero ikintu namukubwiraho kindi nuko umutungo afite cyangwa se ibyatunze bibarirwa mu gaciro cyangwa se bifite agaciro ka miliyoni 250 z'amadolari y'Amerika, akaba ari we rero uza ku mwanya wa 4. Turakomeje n'urutonde rw'abapasiteri b'abahirwe kuri iyi si. Tugeze ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 3 turasanga Robertson. Uyu ni umugabo rero ufite n'umwihariko we kuko yashinze ibigo bitandukanye byinshi ndetse harimo n'ikitwa CBN Christian Broadcasting Network, ngira ngo wenda benshi murakizi iki kigo. Uyu mugabo rero ikintu nakubwira nuko mu mitungo atunze miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika, akaba ari we rero umugabo Robertson uza ku mwanya wa 3 ku rutonde rw'abapasiteri 10 babahirwe kuri iyi si. Tugeze noneho ku mwanya wa 2. Uribaza se ku mwanya wa 2 ninde uri kuri uyu mwanya wa 2 ku rutonde rw'abapasiteri 10 bakize kuruta abandi cyangwa se bafite ubutunzi babahirwe hano kuri iyi si? Ku mwanya wa 2 haza umugabo witwa Kenneth Copeland. Uyu mugabo ikintu namukubwira ni umusaza muri make, ni umusaza kuko afite imyaka igera kuri 80 y'amavuko. Ikintu nakubwira kuri uyu mugabo kandi nuko yatangije na ministeri y'ivugabutumwa izwi nka Kenneth Copeland Ministries. Ikindi noneho nakubwira nuko uyu mugabo nubwo ari umusaza ariko bitamubuza kuza ku mwanya wa 2 w'abavugabutumwa cyangwa abapasiteri bafite cyangwa se batunze ibya mirenge kuri iyi si. Uyu mugabo ikintu nakubwira nuko atunze miliyoni 760 z'amadolari y'Amerika nubwo ari umusaza. Ona undi rero ni Kenneth Copeland uza ku mwanya wa 2. Hanyuma noneho tuvuye ku mwanya wa 2 tugeze ku mwanya wa mbere. Hari abapasiteri wenda usanzwe uzi cyangwa se wumva ukaba utarabumva kuri uru rutonde rw'abapasiteri 10 bakize cyangwa se babahirwe kuri iyi si. Hari abuzi wenda bataragaragara. Musuribaza uri ku mwanya wa mbere ninde cyangwa se umupasiteri w'umuherwe kuruta abandi kuri iyi si? Umupasiteri wenda ninde uza ku mwanya wa mbere? Ku mwanya wa mbere rero haza umunya Brazil, nta wundi ni Bishop Edil Macedo. Uyu ni umunya Brazil rero ufite imyaka 72, birumvikana ni Bishop. Hanyuma ikintu nakubwira ku bijyanye n'imitungo ye, uyu mugabo Macedo afite imitungo cyangwa se atunze miliyari 1 ndetse na miliyoni 1 z'amadolari y'Amerika, akaba ari we rero uza ku mwanya wa mbere. Hanyuma ushobora kuba wenda uzi nk'abapasiteri batandukanye nk'umupasiteri wamenyekanye nka Rick Warren, wibaza uyu mugabo we ari hehe se? Ntabwo akize kuri iyi si cyangwa se ntabwo aza ku rutonde rw'abapasiteri 10 bakize kuruta abandi? Ibyo ushobora kuba uri kubyibaza, ariko uyu mugabo aza ku mwanya wa 16 kuri uru rutonde rw'abapasiteri babahirwe kuri iyi si, akaba rero aza ku mwanya wa 16. Uri ku mwanya wa mbere ni Bishop Edil Macedo, umunya Brazil, ni uza ku mwanya wa mbere. Ngira ngo umwanya wa mbere rero wawumvishe, nkushimire kuko wabanye natwe.
njye nari Anisabine umukunzi, nkwibutse gukora subscribe kugira ngo ugikomeze ubane natwe, wibuke guduha like ndetse n'igitekerezo cyawe aba ari ingenzi, ndetse nkomeze kwifuriza kugira ibihe byiza.